Jabučari, sjećate se jabuke, a? Novi val. Pojavio se novi val. Duran, Hadža Gugu. Ona je limao, znaš su oni berzni kuzura. E sad, kad se tiče plesnih pokreta u novom valu, to je mene uvijek čudilo. Likovi su imali zadatak plesati pokrete ko da nemaju kosti u tijelu. Se sjećate ovo? Što manje kosti, to bolji ples. Kad je Sabrina to plesala. A Tracy Lawrence, pa ne ta.